Na svijetu postoje mnoge nerazjašnjene misterije, uprkos tome što su nauka, tehnologija i istraživanja daleko odmakle. Iako mi uporno tragamo za logičnim objašnjenjima, za sada ćemo morati da se zadovoljimo samo sa pukim špekulacijama, dok one ne budu rasvijetljene. Mi ćemo danas predstaviti 10 najvećih neriješenih misterija. Prije nego što krenemo ovaj video, zamolio bih vas da ako to još niste da se pretplatite na naš kanal kako bi nas podržali u daljem radu, a mi sada idemo u ovaj video. Jack Trbosjek. Ime Jack Trbosjek ste čuli zahvaljujući brojnim serijama, igranim filmovima i ono se odnosi na serijskog ubicu koji je ubio 11 žena u istočnom dijelu Londona krajem 1800. godina, ali nikada nije identifikovan. Većina njegovih žrtava su bile prostitutke, čija tijela je unakažavao do neprepoznatljivosti koja su uvijek imala prerezana grla. Bigfoot. Također poznati kao Sasquatch je biće koje živi u snježnim planinskim regijama Sjedinjene Američke Države i Kanadi. Isprva je bio prepoznat kao gorila, međutim njegovo držanje i hod se definitivno mogu porediti samo sa čovječim. Stonehenge. Iako je riječ o fascinantnoj strukturi zbog same veličine stijena i načina na koje one stoje jedna na drugoj, najveća misterija nije u pitanju kako je napravljena, već zašto. Izgubljeni grad Atlantida. Izgubljena Atlantida se zamišlja kao krunski grad boga mora, Poseidona, to jeste Neptuna, grad u kojem sirene žive. Prvi je spominje još Platon, na osnovu priča koje je čuo tokom svojih putovanja, iako je niko nije pronašao, pretpostavlja se da je potopljena. Postoji više podvodnih lokaliteta i objekata na velikim dubinama za koje se govori da bi mogli biti ostaci ovog nekada predivnog grada. Vanzemaljci. Od misterija nađenih na istočnim ostrvima preko Bermudskog trougla pa čak i afere Roswell u doba Drugog svjetskog rata, civilizacija se odvijek pita da li smo sami univerzum. Neki među nama tvrde da su čak bili oteti, a drugi ovo smatraju glupošću te je konsenzus po pitanju od nas udaljen još dosta svjetlosnih godina. Platno iz Torina. Platno koje na sebi ima obrise ljudskog lika je u žiži hrišćanske javnosti i njenih istraživača već vrlo dugo, jer mnogi smatraju da lik koji se može vidjeti na njemu pripada Isusu Hristu iz Nazareta. Čudovište iz Loch Nessa. Već decenijama ljudi slušaju čudovištu iz Loch Nessa i ono je svakako mnoge umove natjeralo da misle kako se radi o biću koje nije nalik ni jednom drugom na planeti. U tom periodu je bilo mnogo susreta sa njime, napravljeni su mnogi snimci i fotografije, podvrgavani su najrigoroznijim provjerama vjerodostojnosti. Iznova i iznova, jedino što je potvrđeno jeste da se možda radi o potomku dinosaurusa ili morskoj zmiji. Čak i danas mnogi tvrde da ono postoji i da pliva ispod vode. Bermudski trougao. Ovaj čuveni trougao, legendarno prostranstvo okeana je ograničeno tačkama u Majamiju, na Bermudima i u Portoriku. U njemu piloti često prijavljuju kvarove na svojim letačkim instrumentima, a na moru mnogi od brodova nestanu, uz objašnjenja poput gasnih balona pa sve do vanzemaljaca. Niko da dan danas nije sa sigurnošću utvrdio o čemu se radi. Šta je to što stoji iza ovoga čudnog fenomena i dan danas je misterija. Vojničevi spisi. Ovi spisi su napisani jezikom koji ljudi već vijekoma pokušavaju da dešifruju bez imalo pomaka. Jedinu predstavu koju istraživači o njima imaju jeste ono što su shvatili zahvaljujući crtežima na različitim stranicama. Pisma Zodijaka. Tokom 60. i 70. godina prošlog vijeka u predjelu zaliva San Francisca je djelovao serijski ubica koji je bio poznat pod nazivom Zodijak, jer policiji i štampi je slao tajanstvena nesrećna pisma. Iako je jedno od 4 pisma provaljena i sadržalo je vrlo uznemirujuću poruku, preostala 3 do dana današnjeg nisu dešifrovana. Stigli smo do samog kraja još jednog videa. Ako vam se video svidio, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na naš kanal. Do idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.